Kubor nakaslem jong unongsan hima. Uteng shop ka film kamon bajuat uba hilarious warba. Ularay ba namya kunsyo yak election lakadeh ka MLA ni MDC namar umju poy sa katong. Uba hilarious ulasdang banyak kun yak election MDC na nongkrem constituency kadeh house nem chijar knespa kandai hajan ba ulasdang ban pao ka film kamon bajuat kablayo ka jingkrsyan na kipedba hablapan i hay sinema house nem chijar knespa knepra. Handai une uteng shop habawla syaram hak election MDC house nem ajak kandai ularay ba namya kunsyo iya ka election na nongkrem constituency Henry usyu kersyan nya kuipat ki kertong. When someone yana kamse dinge bashisha kawan tang kise wat lamit kanan kadindom lagi kantoke kingsana kilo Halim ka film kamon bajuat ni i pila mi sya kam sai pertai ro. Kai ka da film pelong ban rong sya kam sai pertai. Pi si waktu mau pila panung internet ke politics, tamu politics ke internet pi. You may not like politics, but politics likes you. Tekani kam san pertai masih mapa tapi wan sya kata kali apa? Pi ngang si long ngalalong presiden jong sang samlas long ngalalong rumah senang nila involve bun bagi social life te habla involve pun tu kamu automatically katu kalau ke politics te habla na politics pada te politics te is politics te bas kutrat bagi dalam turu te nila ya trei katu ni nila penjob ini kasi nila perem ini la yale ila diru lomba kejengkwa la se Sedang kat sedang ya kun election. Election mas sedang kabul berjuat lah yale MDC. Sedang kena kendai Nak seperti nak PDM waktu kepor buat jong bak saudar. beli pijit ke PDM por pijit. Aku tu kepor jet PDM nomor banga si deyu uwe nak kinong kersian ngampak rum membar tu banga si kersian hai ke FKGP tu kepor. Marki dan kinong kit kam sini mah. Kam tam jong bahalan ni gitu kibengi di kamba tiki FKGP tengah dai lo ngasih don beas lo dia jam hab ki kan te tela de baki ki ba ajumut ya ele tu te ajumut te asu ele ta Tapi yo kan obor atau por aja. ya aku masuk tempat lain be jing ele ta Long atau por pi ketik ya pi de din bala pila pau ka kaman bajuat nem no. MP suara tu suara anak pun berjuat lo ngasih don matahi nomor suara anak kamu berjuat ngalalong sekretris nong and then ngala traikam politik sih kan ngala tu kerjaan bahiyeng gibele ngila ya mi is kaman tak mau pai ba empat itu ba dan letak ngala ak pada umur berjuat terlong kemud bawa itu buat gigi beliau Dia atau por mana bajau snap nep kundai. itu job we di pisah ni ba edah Piadin pada pi so snap kan opat pi petem. dan biang arah jarlah yang tu telah job balam Ajar lai pi kun kayak seperti. atau kepor tengi la form ya ka andan sa MDP ba martel ba tu Pi ele pi ngai le hakio ngai le emeli ta ngasu le maka jingele adon bunjat ma maka don sedon ba yang mum don brio tu le no pi long ta don ni ta habla idon lah ka kunhon tengi ya chman tu ajar lai sakai snap no pi kun biar. hajar sa betul jang job yang balam tede nong tu dah kan tu Pi kerjaan. membur bersyukur siang Balas pi kun snap no. menakan ni ngasu le Ajar kendai. Ajar kendai. Nak kayak seperti HSPDP gitu SPP. Nanti bisa buat election kalau dah aku wipat, kalau kau perkat kibrio, kalau dah aku wipat. Ladangnya kerjaan ni kibrio kiwan. Perbang kerjaan balden ni yang kulit bah, perbang kerjaan yo bah deng salah tu ki don lang bah. Dengan ile pilih ki orang ile, dengan ile pilih ki pihak ngam tip, maka ngam tu bisa, let's say ki ai bisa nak ngam tip kan. Banyak kundil dia kayak apa? Kayak apa? Bersuatu kan. Kayak tong bepi le chupai ba tu por. Kayak gitu temu chupai. Kajing temu tu kalau nak kong satu orang.
aku ban rung tu kidan ki isu ki bangamut ban keren nang tak jai penreo kidan bun ki kamtam la kalian ka development sakani ki thana jong kata hi ki dai ka we mala ibun ki jige pa sakani ka than jungi mo te ka bangila ni terong lang ta film mo mi kmat phila ni sa phila ka bun ki Kin baca kerteng yang no kilo no kilo kemat. Coba lagi kita mungkin jangan lebih ni kau sing. ki ya biang hi ki ya trai hi buple ki ya trai hi la ka kam de bam ya trai he ki trai da kita ko ai job ta kin ha ya trai ni ki ko job cepat ta bakut ta politics baik Tengok tapi mana pinang berkerak banyak kon biang ni pin. ngam mi kon ya mentah ngam mi kon la dan kersan ni no Kemudian ubah kesan berpikir lo coba. kerban kam ta di kersan dan di ban job hi Terkulis buat. kasih lo kumta da kersan ni no si job ta kalau saya di ban job ni da kersan mo Dengan sih kedua biang hak election next lo berfikir kesan ni sih. dah ni semua